କାଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ ପଠେଇଛୁ କଟକକୁ ପେସେଣ୍ଟଟା ତା ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି ତା ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯିବ ହେଲା ସେଇଟା ମୋର ଭାଇଟା ଯାଇଥିବ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତା ବାପାকে ନେଇକି ଯାଇଛି ସେ ତାର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା କରେଇବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ପଇସା 5,000 ଧରିକି ଆଇବ କେମିତି ନହେଲେ এটা আমি করেছি জনকে କାହାକୁ ଦେବ ସେ କହିଲା ତ যাও কত କେତିକି ପଠେଇବ ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି আমার নয় শুধু তার নম্বর দিতে হবে କାହା ନ 400-500 ଧରିଥା କେନ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ଖାଇବା ପଇସାଟା ଧରିଥା ସେଟା ସବୁବେଳେ ଖାଇଦେବି 3500 হচ্ছে বল পাঠাই আর 2 পয়েন্ট হয়ে গেলে সেটা তো খাওয়া সব মুখ ছোট খাই পারলে দিতে ଆଗ ବେଟି ବେଟି ପାଖରୁ ଝିଅ ପାଖରୁ তাহলে ঝিও ଝିଅ ନାହିଁ এই নাই রে বাবা ঝিও না কোনে কেউ ভাই ঝিলে তো অস্থান পাঠাচ্ছি একটু অসুবিধার পয়সা আসছেন গেলে তো 600 টাকা বড় কথা না কথা বলতে নাই ଖାଇବା ଲାଗି ନିଜର ହାତରେ ତ ପଇସା ରଖବା ଦରକାର କିଛି ଗୋଟେ ନିଜେ କହିଦେଲେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଡବା ଗୋଟେ କି ବାକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ନ ଖାଇବେ ସେ ପରିବାର କିଛି ମୋତେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ପାଇବେ ନା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଠୁ ପାଣି ବି କରିବେ और मेरे गाड़ी का कोई नहीं है प्रोफाइल में चेंज करती है आज लाए जी से बहुत सी चीज करती है आपका रास्ता और ये रास्ता जो भी देखिए ना फिर हाँ चल फिर ये हीरो ने उठे रहा है टांगे देखो कैसे ये गाने सोच रहा हूँ यार फोन करो बंद हो ना टिकट काट के देखते हैं कि ये करना ऑफर करना पड़ेगा ना Get it.